Kei te whakangā ue tia tonu tia a Hapani e ruau moko. No te haurua I te tekau mātahi karaka I ngā pō wā Hapani, I hua ake ai heru whenua e whitu I rakati tahi te kaha. Ko ia te ru nui rawa kua hua ake I tērā I pare korai I a rātau I te tekau mātahi o tērā marama. Nā e ono tekau mā ono kiromita te tawhiti o te ru mohoa nei I te whaitua nui o Sendai, tētahi o ngā wāhi I horomia rawatia e te taia niwhaniwha. Kei a roi hana nuri ngā whakamahuki. Ko ruau moko anō e mahi ana I tana mahi. Last night, it intensified, but it only lasted a short time, so it was scary, and I was running for the door. Ko tahi marama noa kua hipa mai te parekura nui. He iwa te kaha o te ru, whai muri mai ka tai mai te taia niwhaniwha. We're at a staff meeting at the moment, and so we've been discussing last night's earthquake, and we all live in different parts of the city. No one's had any news of any major damage. Whitu iratahi te kaha o te ru I ngā pō. Piu ana ngā whare teitei o Koriyama, neke atu I te kotahirau toru te kau kiromita te tawhiti I te tonga Mauru o te pū manawa o te ru. Kei ngā mano tāngata I whakarere I o rātou kāinga I te taha moana ki te piki ki te ora. Kua tāngia ki ro hinengaro te taia niwhaniwha I patu I a rātou. Ko nā whakaaro kei Hapani mō māua hoa kei reira tonu rātou, ka aroha tiki a rātou. Ko iwa ki I te rohe o Fukushima te kāinga rua a kihi tāwhai, rāua ko tona hoa rangatira a Kelly Anaru. I whakarere rāua I tō rāua kāinga I muri tata I te parekura o tērā marama. Every aftershock that's happened, it'll affect the nuclear power plant. It's affected one in Miyagi prefecture already. So I'm not sure when or how long it will take for it to be safe for us to go back. Kei te kanohi ho miro tonu te ao ki ngā whare pūngā o Karihi. Pauri tonu te nākau mō rātou kei kora. Obviously I feel for our foreign friends and Japanese friends who we've left behind in Japan. Kāore a Kelly mo te hoki atu ki tōna kāinga rua. Engari mo hēnare akurangi, ka noho tonu ia ki Hapani, aha koa te aha. Everyone's been on edge, but we've had like aftershocks every day. I think since the 11th we've had like about 400 aftershocks. I like it here. I like living in Japan, and of course I miss home. He tohu pea tēnei ru whenua I te roanga o te huarahi kei mua I a Hapani. Roi hana nuri, te karere.